Psalm 1 Congregational Church in Long Beach. We just want to welcome you here and thank you for tuning in to worship with us. We just ask that we all join our hearts together and come before our one and only God. Welcome, Holy Spirit.
Ai au te le ia sasa ingale. Pa ia marmamago le atua le nei tae au. Au te muai whaatalo whaatu le pa ia. O le kare sia le sata Samoa. Sura sunga altoina marfatua. Ya fio ma tia kolo. Susuma ia wao. Ona mawhakanga tina. Ai tai nane le lau te lenga o le kalesia. Ape ia masui le sunga altoina le nei tai au. E watuai le whamanonga le whakatai. E tato e kalesia. Lo to soifua ma lo lei ola le sere atua. Ma fai o tato te ulfare mai no manu manu. Tato te tapua ia te ia le nei tai au. E te whaatalo whaatu le pa ia. O leo whainga ruenga. I lea whata whai tauranga ma lea whata whai tauranga. Ka mālo le tāwhi. Ka mālo le onsai ia te o tau. Ka mālo le tāpuai. Ai tai nane le pa ia o Samoa. O lo whakawhonga se sina mai le nei tūlapu le nei tai au. Nei tāpua inga. Ai maise le nei aso le tātou tūlai ai. Le aso na utuai le toto masaa. Te tongu si o tātou matunu o le tai au le tana lei. Le o tātou whamatuina le nei māsima. Ia lo whare atua. Ia whapea nas whaopopoi na pea. Lona mamalu. Lona paia ma lona sisiri esi. Ia Samoa atoa. Samoa e. O maia. O mai tātou tāpua i te nei tai au. Tātou tū whātasi ki tāpua i whātasi lumo le atua. Ma tātou whapea atu. O i tātou lawa ni tangata lea o mai a te ia. O le a tātou sahuli aku ma tātou tāpua inga le nei tai au. O le tāpua inga le atua soifua. Amuia o tau ka rātou upu le raina mi whaasau wai a te o tau. Wa lata tua ina pe pelo o tau i mea reanga o lava o mawa. Ia o tau ori ma whiawhia lava. A wā o le langi no o tau i tele. A wā o whapea na lata sa wai profeta. Ie na mungu atu i ate o tau. O le atu atu te tamu. Le atua pa i ae lo mātou tamā. O le atua o e o whaavai i ai Samoa. O le atua foi o e o sola i ai lo mātou whaatua tua. O whaafare lo nungu le nei mauta tāpuai. O le whaatinonga o ana na tangata whaatua tua moni i lau o fio. Ia vi ia ma whamanu ia lo suwafa mamu. O pota foi lau whanau le nei tae au. Se i o mātou vi ma whamanu atu ia te oe. Ne tau whaailoina lo mātou nei vai vai. Tau tino atu i o luma lo mātou atua lo mātou le ma whai o se lea. E le atotoa foi o i mātou e tu sai. O le nei saulinga, o le nei tapoi.
Mātou te tau ana uina loa ngā pa ia ro mātou ta māle nei kai au. Sa ia whio mai, mafuta mai ake I mātou. A o mātou whaiare nei tāpua inga. Ia whana maru mai ai mātou kei te tasi. Na ia mātou whaiare nei saulinga ma lea ngāna whana oni. Na ia sana whātu mawina ai pēr ngāwa lo di inga. E are na suafa ro mātou ali I mana mātou whaola o Yesu Karisto. Amen. Nā tātou pese atu le vi inga o saunia le whai pese.
le a tātou o atu luma le atua le tātou tāo sanga i ni tāia. Ala si o tātou wifo mo tātou. Le atua siri e siri i le alofa mutu vale mo whanaoni. O lau fia re tupunga o mea le lei ma lava i le langi ma le langi. O lau fia o le māma o mātou mata ma le sulu o mātou mai. Sida la whamaia i lo mu a uifu matapo i atu le mei tae au. Mātou sulaina ma whaane leina lo suafa ma manu. Awalo walofa, malo wanga le leo, lo tumau pea, ya te i mātou mai e na nafi, mali a sou, e o lava i le wharowa. Whawhatai lawa whia o na mea le tene ue whaia, ma ue saulia mo i mātou te whanau. O le ona mana si whau, o lo mau pea i mātou le aso, ma le aso. O au whamania o whau masaloi, au wala ese mai le mea, ma le mea. O lau pule whaatua soe o mātou wola i afi kai sao. Whawhitai o na lau tau singa mau, kai taina i ate i mātou i le nawa i aso o tōna i ate. Se i o mai nawa le netu nā. Le taata na sa lau rai o maunu, fi au mga aruenga masani ai. O whana witi, te ngai maa ona. Ta māma tina mātutua le tau singa o whanau. Whawhatai o le esi tana vane, po sa whana o lawe, tuku whawhusei e pa ai ni mātou mata. Au mā o tangata e fuafua, sa whaamoi moe, a o laura whio i whaatau mo. Pei ona, iai o le tae au, o le tae au pupula, o le tae au manino, o le tae au putoa, tae au male aso, o le whaalatanga. O le tae au na upuai le toke masa i se mātou watu nuku Samoa. O le tae au na utara le lei, ma lau whaalatanga. Whaafetai lau e whio, o mātou lia mai le lei aso whaapitoa. E aso whaao i ngai, e lau e whio Samoa i lau na manu, malu sisiri e se. E ala lea i na tare lei. Lea tuai, mana tuai la, mana tuai tara lei e lei aso. Lea nga tai lea na mātou tama, o lea na tara lei tu e thio le lalai. I aere mana mana, lau whio na fola i so sa tata whaitau. Le ia maua ni angana sa taina mo lau whiau mau ngā ruenga. E whanania i o mātou peitai. E whātumuina i lātou i hau pena o tāna i lei. Le ia ora matupu whimungano o loto i o ngana. O nisi fo i wala whai mai le ni tae au no mata malini ma whanau na hanga. Ono le malanga le malini le oki. Ano whalu mātua tua. Se ia whaamese, whaamawhan whanaatu a te ilatou. Mātua pēr aram whanau Samoa, ono iai whautaua. Iai whanui atu a te ilatou. A ve sere whewhi manata. I whautaua soina mata o whili o whengai mai ilatou. Le atua, se ia le whamanui atu, i si o mātou atu no Samoa.
Sa sae ma sa sifo. Whamanuia ati o lātou kaitai. Fuai ati lātou le no tō nofa pale. Alwari tau tuaina o na lava te lata. Whamanuia i tana whanau sa moe te tonu le atu. O eo whengai maa o ngā e whakasa manuia o lau whiu. Mā tū te tālo, e leo le whia ola mo whia malo lau, le atua se e sina mai lau whanau. Aro ara langa e whia maua sa te soa soani lo mā tū te mā. Aro whengai pe ai mā tō mo nei whita uri lo mā tū atua. Le atua ai, i nei lava se tasi mā tū te suku whai api ai, se i vani ngā lau whiu. Awa o lau whiu lava e tō tasi. O lau whiu lo iai le pule a toa mga poto mga tamai. A toa mga mana. A whiu mai lau whiu. Tātou sāo vari ma oe. Na ia te e nā tuai le nei wha mai. Mā tu iana ma tau tia ia te nā tō. A tu mau pēr o mā tō whātua tuanga. Ano mātou sāo tonga i ati oe na mātou te mā. Niso mana o mia na fiso soani. Te i o ati o whamiliana. I ati i lātou. Ai mese o whamānu. E laro lani o na tia ma le fia ai ma le mata laina. Ai mese i lātou o whea nai ma whamilini toto. I ai o whātu. Ia te ina tōru mātu te mā. Se ia te tō, se whaamu mai ola, mo i lātou uma. O eo ma mai whamai, ma inga, se ia ngani ni ati ia te ina tō. O lau whanau, whengai mo whanau whai tele, e ei whanau pui, ia o ngā whaasalanga, e tau whutaina o lātou ora sa iri mo lau whio le mātou te mā. Whamanuia i ngā renga nei, me nei asu. E whamanuia aku tāpu eina, tonu maota malau. Mātou whana tarata atu o runga lau whio le, me lea ngāna whanora. Mātou lavana tangata whakau waa i le puna. Se ia lofa whamangaro mai le nuku. I mea o whai. O leo atu ai le vi inga i lau whio. Wana salo nungu atua i ora to i lanu ma le poroa i arisai. Alofa whamangaro mai i mātou. Whātou se atu i lau whio whamangaro mai i mātou. I o mātou hinga mātanga ma le ino sia. O whai māle tau te vai i mātou. O mātou wana rui mo lau whio. Whamangaro mai o mātou o langa i asu peso. O le atangia mai ai whalinga wa ai o lautara le. O mātou ai o i atu para watu. I longa nofa tūnua whaona ai lo, whaona ai nai lo. O le mātou o langa lele ni tae au. I a whaia lava i ai lo whinangalo. Au a lava ni whaia o mātou lo tō. I le suaka lava o Iesu Kristo o mātou ali o mātou whaora. O mātou lone o kitaro. Amen. Rata ko koe vihantu le tua i vihinga o saunia o te pesa.
pia le atua le vitai au. Le amaua le tata tusi whaitau mo mua mai le whainga tuai. Ke mese o matau pa se kumare iwa. O lau whaitau ina mai whaiu pa se kumare lua se whanaka mai se kumare iwa. Ke mese o matau pa se kumare iwa. Se kumare lua se whanaka se kumare iwa. A maia na sue lea te whenga ima whau. Teo se le dana lia ma tai o lona bukau po e lua skumar palu. O lau whaitau na whau i whai mua se whanaka te whau. Whawho maia o nisi nei o whionga le atua. Ona whai atua i lea o ia tangata i a lota. O ai ea nisi o rau aina o inei. O se tane a whau a whawhine, po sou a tali, po sou a whawhine, a toa mai la tau uma e o ia te oe i le ai. Ina ave e se ia i le menei. Au wā o le a mawha urutia le nei mea. Au wā o tele le alanga o te luma o le atu o le aliri. Wa au ina mai fo i ma ua e le aliri e wha urutia ai. O nā rua tu ele o lota o tau tala i tāne o nā whine. O e u whai a vai o nā whine. O wha pe atu. I nā tutu ia ina o tau o ese le nei mea. A wā o lea whaabatia le ri le nei ai. A o ia o pei o se tangata whaianganga le manatu o tānia o nā rafine. Wa malamare tai au o na nanati lea o angendi a luta. O whape atu ina tu la ia ave la wa va ma lo wa fine to lua o inei o lo inei ina nei ma ia o le sala le ai o fa tu ai o ia ona fta fia ile o ia tanata ilona lima ma le lima o lana va ma lima ona rafine to lua ina ua whaina o ia i ari o ia tai ia te fo ia te ia ma tu watu tua o le ai o tai nei la tau i la ua i tua ana whape atu lea o ia ina sona ia e te olai aua te tempa i tua aua foi te tu se le o le whanua la mitasi. A ia sora lava i le maunga i na lei mahala i ole. Mona tari atu lea o lota ia te ila ua. Leari e aua lava. Whauta mai wa alo whangia la o mai oe. O e whate ina foi no alofa. O e alofa mai a te au. I lo whaora mai a te au. O te lena vāsoa i maunga. Nane i maua au i le leanga. I le o ti ai. Ma tai o wana makau po mosku maribalu. Whai upu mua se whanata te furo le alwhai tauina. Ua mawāre sa pati, ma ta whāta le rua i asa vai sa pati. Una o atu ai leo Maria na makatawa, ma Lesi Maria e asi tu mau. Whauta foi, wa tōna mawhi
mafu tere. Awa wifuna angelu leli mai lami. Walu atu. Mafuria serena. Matia tio. Iona luna. Pai ole wila no tino mai. Ona ofu se sina e pai ole ki ona. Wa te tanu fo yo mafta. Ya tahia wena leo. Wali wai la tau pai ole tangata uti. Ona fai atu leo ane rufine whape atu. Aua te mua mafta. Awa o loa o masailia mai Yesu whasa te roina. E leo I nei oia. Awa tuetu mai oia. Pei ona whitalai atu. Whitalai atu ai oia. O mai. Ina mata I le mea tu ai oia. Ina awa tuia I le pave. Dua te tau atu I ona soki. O tuetu mai oia nei o hoti. Whauta foi e mua atu ia te o tau kailei. Tau teino ai foi o ia I lea. Whauta o whai atu ia te o rua na lava ke wai lea nai re tuma mau na whewhi mai whiwhia tene. Wala tau whaturi e tau atu I on so. Whauta foi, wa whetai ai Yesu mai nā ua, o whape atu, seo alofa, na nāu mai ai lea o whetai nofi ona vai, mai fo mai a te ia. Na whetalai atu leo Yesu I a te nā ua, au e te roa matata. I nā au atu ia, dua te tau atu o sou, mai a lātou o atu, kai lei a lātou tino ia. I whamanu ia mai I atua le whaitawina la na whiorpa ia I nei tai au. Mai ala whare tua, sana whapula whamarama I o tau whina ngaro, mo tātou roto le wina moni, la nā whiora. I suafa mamalu le atua te maa le atua le alo. Mai le alana pia. O le tatu launa. O le amaua se upu, tai nai tātou I nei tai au. Mai le tusi ni tātou whaitawina mai whenga tuai. Ke nesa rona tae pa sa whumareiwa. A wo whidiwhidia re whai pa sa whumarelima. Whai lea mā tātou matua. Our text this morning from the Old Testament, book of Genesis, chapter 19. And I have chosen verse 15 for our text this morning. O le au whaitawina I nga ngana Samoa. Wa mara maare tai au, o na nati leo angeri alota, o lo whape atu. I nā tūra ia, ave na wa vama wa fine to rua o lo I rei. Ina nei malaya oe I sala. Ale ai. O se manatu au tū o filifilia I nei tai au.
atonu e au mafu i lea o le nei masina o tātou i ai. O le whaamangatuina lea le o atu le tala le lei se o tātou watu nuu Samoa. O le o atu le tala le lei ale atua o Iesu i Samoa na watuai le whaamatanga i ai tātou. Le whaamatanga lea o lo tātou sapi ai nei. Ai o tātou le whaia luna whilangaru, pēni whilangaru. Na o whidiwhidia lea o se upu e whaangā, whai mo manatu o tūni ni tai au. Whaapea. O le whaamatanga. O le whaamatanga o le whiau. Ali atua. The theme of my sermon this morning is a salvation. It's a celebration had prepared for us from God. Not even that. O se whiau po se mea lofa mai le atua wana fuaina i tangata uma e au noa ma se tatauni. A message of charity from God. With Father rewards is free. O le tala le lei, o le tala lava i le atua alana whaamatanga. It's a story about a gospel salvation from God. O le tala ale tupu, o le tala ina atu, e talia e tupu uma o le lani ma le lalulani. The gospel of the King of Kings. And also the gospel is sent out, delivered out to the world, our King of the nation and the world, including Samoa. Our family, Samoa, e leo se atu nuu taliona. O le atu nuu wa umana tofi e le atua. O le upu le taliona. E whapea. E leo se mea fau. I le vaai. It's not something new. Because Samoa was there all the time. And also Samoan have been selected and chosen by God as a nation belongs to him, just like Israel. O Israel, o le nuu leo le atua. Ai whamailita. A le i o atu missionary, the white missionary Samoa. Samoa, o lo tāpuai. O lo whai tāpuai ngā Samoa. Samoa la.
of their own God. O tāpua e whaatasi lātou, o lātou atua na lātou tupu whaatasi iwa mai lātou. They worship together with their own God. They grew up together with them. Ai Panalia. Panalia. Wale ai se taitai. Wale ai se na le whainua atu Samoa. Tangata Samoa. Le ara na tatapu inga. The way they worship. Nobody knows to tell Samoa, to show Samoa and his people that the right direction and where they're going to worship to. Well, find out about that. They worship themselves. They think they got the right God. No. Leo Fafuna. Samoa, io na po. E ai se mama, e se tartanunga. O lo fea lai Samoa. Mani po liuli. Nā to te le loa le ato moni. O lo nā to tāpua i o lato loa atu. Ai ala taimi, le vai tau. O lo iai se tasio, toa taua. I Samoa le vai tau. Na whionga lea Maria Toa is honored like the state. He's the head of the state of Samoa at the time. Maria Toa was the one to help the people of Samoa to turn around and worship to God. The Papa fell the fire Maria Toa na isaw. How did he do this? Mai ana mua, fai mai na fai sa sailinga Maria Toa. Saili Maria Toa i se mea na whai ai na wha sa loto tangata Samoa, e na whai ai Samoa o na tāpua i le atua moni, ma le atua soifua. Maria Toa was seeking for something to help people of Samoa. To know where are they worshiping anyway. Instead of worshiping the goddess, but there is only one God in heaven. For may the first signing of Maria Toa, I'll invite down your poia. For may say se tasi, perfecta. O se tangata I loa, se leanga te I loa, I mea o te tupu. She can predict anything going to happen in the future. O leana sa ili ai Maria Toa, I le perfecta, tabaitai e ingoa ia na whanua. Maria Toa, went to na whanua. And then say na whanua was sitting in her
The heart is a small house. The ua faleo. And she heard somebody kind of walk by. She heard like somebody walking through in the water with the wet clothes. Famaya. O malia toa. Na sailina malia toa na awasa I mai la fia. I to tongo le Samoa. O le na famaya ai. Na fanua ia malia toa. Malia toa. Sumaya. Sumaya la suma. La fanua said to Malito, "Sir, come on in, Your Honor." Famayo inafo na bawai sa Panginoon ng Malito. Bawai sa suma Malito. Malito was honor para suma ng Samoa. Famayo fa ya tuleo Malito ya nafanua. Nafanua wa Malito. Akakawante. Nafanua. Sin I no sight. She's blind. She can't see. That's where Malito said to Nafanua. I am Malito. I'm here to ask you, is there any way you can help me and my people? I need somebody to honor and lead Samoa in the right direction. Ronawina, for my Malitoa ya Nafanua, Nafanua fa Mangoli. Na usau. Pe iai na se besi kasi se fa amaina. Fa awai ma lobo. Malia toa sa ili se au se ma lobo. Apanalia. Tali na fanua. Malitoa. Talofa. Talofa ila usunga malitoa. Waya fio mai. Wale hai. Wale hai la usunga. Wa umatu wi umalo wa umatu wa umalo. Apanalia. Fai mai na fanua ya Malito. Malito. Sawia. Saw si tafakali. Sa may lani si Aulo malo. Na fanua se tu Malito. Wow. I'm sorry, Malito. I don't have anything left in me. Everything's gone. Then Nafanua said to Malito, let us wait. Let us search in heaven. Ioi Samoai o Samoa le o se atu nuta yola. O Samoa o le atu nutofi mai le atua. A whai mai alita. Whai mai le I umi. Ele umi atu. Le valo ama na whaia na whanua.
ai tanu va'a le whaaltana. The story says that the Lord was protects Son from heaven to honor Samoa and his people. Going to go to Malitoa. It's Malitoa request. And her protection wasn't take too long. They say there was a ship along the coast of Samoa. O le va'a o le wha'aotana, piece of messenger, o le ono le va'a. Au va'a ina mai ai, le tangata, pa'i moi ai, wane viriama. Ma o ia foi o le tōra tala lea le atua, mo Samoa mo le tangata. Now, for more protection is there. God answered. Take a place of the ship named a piece of messengers. With the white man named Yona Viliamu. Yona Viliamu is also a hero of the gospel of God and his people. O le tala whaasoropito le kalesia I Samoa whapea, ma le toa vai upau, na talia tala le tua. Ma oina foi le sui ai e ngoa ma le toa vai upau, ia ma le toa Viliamu ai. Ma le toa Tabita. In a history of Efakasa in Samoa, say Maria Toa has honored the gospel of Samoa. And they changed the name of Vainupo. Now, Maria Toa Vainupo to Maria Toa Tabita. Ma ina foi no fai ai na foi Maria Toa fa Maria Toa e te no foi no fo vai no fa longo e Samoa. Ai le asta Maria Toa. What Maria Toa say? Maria Toa say God confess. Le fa mo more tua ya Samoa. Mo le tenata. O upuia lo fa vai God comes first before you, and that is your foundation. Tutuila e manua. Samoa is a simple, Samoa founded under God. This is your foundation. Not only that, pena tailea fa mai o Maria Toa o tawama na mamalu. Aya, waia fo ina atu o mamalu, e tala lelea le atua o maula tanaka. O ina, fo ina, na fai ua le tala ina, talia ina o tala lelea. Ai malelena ai Malitoa. Malitoa whapea. O le atua o le lana. O le atua na wale. Malitoa say, or Malitoa have spoken. God in heaven, the only God. And we all worship, serve and bow before God. Fai mai o ina fo na sui ai tai au.
Tai ana sawa ma le aso le ana. Na sunu i ai, i whanua sa noa le ue tai au fau le tala le lei. Ma ta niu whea mai ma le ata. Mulmuri ana isi tai au, whare u motu angi ari, ma lai ola mga whona. O le toe ma le lenga, ai mari e toa. Sa mua ai, ia whaka alise, le whana tinati, o na talia le tara le atua, ma lana wha o la tana. Mari e toa, final word say, Samoa, honor the gospel of God. And the salvation is given to us is free. It's a charity without rewards. O pongai lea, e tusin kata whaitawina matkene na tuai. E tala ia lota parona aina. Le whaaratanga na saulia, e atua mo lota parona aina. Ai pita, tau whaapuna tuai lota. Tu sai. Ma le whaaratanga o mai e reto. O le pongai lea na tei au neru. Ale atua ia lota. Se tau atu ia lota. O whaola ina, lawe ina, rona ina, ele atua. Mai le sala ia ai. Se tau atu ma whailo atu ia lota. O whi au o tala lei. Ma le whaola tana. Whaola tana o mai rona ina. O le whi au le atua. O le whi au le tala ina atu. O le whi au e whaana tina te fōi o le taliei. Se tau atu ia lota marona inga. Ia whaana tinati. O na te ua loa so toma o ka mō. O le aiu maa leia. Aia. Ia whaata alisia o tu rai. O whaana tinati so sola. E maunga whaana inga. Au wane tue tepe tua. Au whai tue tu se mea lau tasi o whanua. Aia sola lava. Sola e maunga. O le tara whai mai. O leo tue sepe. Ma sauna le mu. Le whanua. Le whanua lau tasi e sia. Wa lafu lafu a. Talu ai a mi o ino sia me matanga. Tangata se toma mo kumo. O foi lava i tangata ya lota. Tangata le tua. O le tangata mo toma. A o pisia na ina ya na sala se toma mo kumo. O le ai se toma mo kumo. O peio se tangata. O le ese pa mo moi. Una tue ama ia se tona fiti a se vai na au po se fo. Awaia. Ua tele lea le sala o na nu. I lumo le tu. Ua i whaise toa o le ai le oti mai malei. Ua toe o seanga. Ona whaate toa ifu lea. E atua lea fi whaunga tia ai lea ai. Samoa o le tua ngalo o le tala lele nei tae au. O whai loa mai lea le tala i alota o na aina. O le ale ata. O le atua whatere nese lona to sa. Ae te le vave lava lona. O le ala no wina. O
lona winga e tu avanoa. Le avanoa mo lota ma lona ainga e soso nai le monga e whaole nai. Auane. O le tala whai mai o lutu pua masima le avarota ai se a. O toe tepa i tua le avarota. Ina mamosi ma le sua malio. O leo langa na masani ai so toma mkumora. Ua misi fo ila vanua la avarota. Tali ai le whaatinati e whiau le whaota. Leo soe. O le whasiri whaamtu lai mai ni tātou le nita ea. Tō whia ni uomani. Ua misi le avanua tali ai le whiau. O le whaalatanga le tu. Tō whia ni ainga o whaatuai ma whaateri nese o le talia le tala i lei. E le atua ma le whaalatanga. Tō whia tangata o le kalesia. Pei o le avanota o toi tepa i tua i leo langa tuai. I leo langa masani ai. Le kalesia. O se mea whaatupu mala. Le whaamisi o langa noa tali ai. Le tala i lei. I le atua marona ala whatuma. O se mea whaatupu mala foi. Toi tepa i tua i leo langa tuai ma leo langa mātanga. Ma leo langa i musia. Ai, o wou. O le i leo le whiau o le tala lea le atua i le i tapu ina. O le whao le tana. O le whao le tana. O le whiau whanisnati le atua, whanitinati o le talia ina mai. Whanitinati fōi o le tala ina. O le asia o tu mau na ave ai me manoni. O le amatanga lea o le tana matai o le i e suru toi tu. Ma amata le tala i tina whaano noa. Tina whiwhewe na o e asi o tu mau. Ma le whiwhewe ma o le te. A whae le tala matai o le tala whawhiawhia loto. Tina na o e asi o tu mau. Ma le whaano noa. Whiwhewe ma le popolite. Alea. Lea o whai ma tina tau te tuli. Ma le whiawhia tere ta lai atu le tala i lei. O toa so i fua le ali. Sila i whainga o fofongia a le atu. Tina na o yasi atu ma mau. Ma le whaano no tele. Mo fai matinara o ina atu tala le lei. Fai matinara o ina atu tala i atu. Tala fia le atua. Malana whaalatanga. O tinara o e misionare nei. Hia na filifilia Yesu e fai mawaa. Ma ipo tā lai, whaasala lau, e tala fia. Tā lai whakawhia. Tā lai whanatinati. Tā lai whakanese. Tā lai wawe. Tā lai atu I maunga. Ma ifo I vana. Tā lai atu le atu lau ma euro no fuai. Tā lai atu pere tana lea le atua. Malana whaala tana. O le winga lea, o le upu, o le pesa misionare tana I o le po. This is my story. This is my son. Go tell the story. Go on the mountains. Over the hills. And everywhere. Talai. Talai pea. Talai whanawhinati talai atua marana whaalatanga. Ie o le inoa le pomsa. O
le tala le lei ma whaaratanga le tua. O se tala fia le tala i nātu te uma a toa ma le laulangi. Le au ora ngati atu Iesu whetalai atu tina. Nā au ia. Nā au ia e asu. Tina nā au e asu e tuna mau. I nā au atu ia. Ia vave ta watu no so. Na lao ai lea ma fia te. Wala tau wheturi tau watu na tala lei. Le ka le sia. A inga uo mai masani. O le tala i e tua ma lana whaota. O le tala ma le whiau whaana nati. O lona tari o lona tala i nati. E whaana nati fōi lona tari e ni mai. A wātanga ta uma. Ma uo le lawa. Le tala le leile nā moe. Le tala le leile nā moa. I le atua. Le tala i le atua ma lona na whatunua. I oe le au soe. O le asa tala na whai. O na e tala i nātu. I lo wa inga mawo. Taro sia o se tala le lei. Ai leo se tala masei. Taro sia o se tala fia. Ma leo lioni. Ai leo se tala i seo. E ka le sia. O le lui tau o le tala le lei mo ai lo ma. Ma tanga ta uma. Ma so mo lava. Po mo fai e tātou o tātou tāla ina. Ma le loto fia le whiau whaana tinati le tua. Ma le tua le tala i anota. Ma lona aina. Wana nati le tua ia. Ina ia lave ina whaona ina lota. Ma lona aina. Mai le sana le aina. Le kalesi ai. Le au whakafonga le ne yasu. O lo kantarai ni sili mai le ne tato tapu inga le ne yasu. O le mea lofo nā le atua mo tata. O le whaotana. Fo ina le atua. Le whaotana mo tatou. Na ia tatou ola sa auto ai. Ma whaia leo lofina nana i ai. I le nei vai tau lo tato i ai, lo tato whea mai pēr, ma whawhita auni, o no le le whamai. Tato te whawhtai ai le atua, o lo manu pui puia, seo tau soi fua ma seo tato ola. Ai maise seo tato watu mua sana. E le tio foi, a whai mai. O Samoa o le atu no tofi, mai le atua. O Samoa o whai lea, manu o le atua. Ia manu ia tele, tato sauringa le mei asu. Ia whamanuia le atua, le sunga to ina, mai whaitua. Amen. Te atu whawhtai na suna li a o tu sakoia. Mana rama whaia. Whapopo le a o i na sa o na vai. I le tonu o tana le lei la tātou o tunu. O se whawhangu fo i mo i tātou.
Ia, no foma o whaonga mai o ta whama o te whetau le tala le i alota. Ona o mauti noa ai lea. So se teimi lava e whatu ai se malai. Pe whatu ai ia se manatu. Pe tuli momo e se whamomo e. E iai lava le sawa. One of the things that I've discovered from Tome Relay's meditation, so eloquently put together, is this basic definition of sin. And the basic definition of sin is you miss the mark. Sin is an archery term, so what you do is you set a mark, a bullseye, and then you go after it. And when you miss, that is the basic definition of sin. And look around your lives. Think about some of the marks that you've set for yourself. Whether it's educational marks, personal goals, weight loss, aspirations, financial freedom, whatever mark you set, as soon as you set it, there's a possibility of sinning. There's a possibility of missing the mark. And that's just the nature of where we live. Just as water is wet and rock is hard, setting marks allow you to sin. So one of the points that Tomelele lifted up was our country was missing the mark in so many different ways. And in order for us to solve it, achieve it, we had to kill others. We had to impose on our will on other islanders. And we had to go this violent route. When Tomelele lifted up the story of Nafanua, you're familiar with that story, right? It's a matriarchal way of collecting power. Tawhisilafaki was her weapon, amongst others. And she would go around the island and collect these owls, cut off these heads in violent battles and collect them. So towards the end of her life, when Maniatoa came up to her and asked for owl and malo, she abstracted the entire warrior culture. She abstracted the entire violence culture. And she said, "Whatever to yai ni ao malo, when I wait o malo, atali lami se ao." And those words mean tons for our people, right? So we don't live in this world of physicality and limitations. We're not limited by our impulses and appetites. We've abstracted a lot of these things. And I think the millennial generation more understands this, because they're telling me that 75% of your identity, who you are, is constructed on these online properties. So, as I reflected on Tomelele's meditation, Christ came to save us. The salvation that Christ provided was so that we are saved
Saved from what? From sin.